i Udruženja Sloboda za životinje u saradnji sa prijateljima životinje iz Hrvatske i aktivistima širom gradova Srbije žele da ukažu javnosti na masovne okrutnosti i patnju životinja u industriji krzna i na sav besmisao ubijanja i proizvodnje u industriji krzna koji se dešava širom sveta pa i u našoj zemlji. Životinje pate na nebrojene načine, njima lome vratove, zatim one se omamljuju elektrošokovima tako što se genitalnim strujnim udarima, koje ćemo kasnije detaljnije čitati, omamljuju, mrtvljuju pre nego što bivaju odrane. Mnogi od njih su žive odrane ili se bude u toku tog šoka od struje i doživljavaju pri budnoj svesti dranje i trženje. Mnogi se plinovima ugušuju i truju u tom postupku u proceduri dobijanja krzna. Mi želimo da posvedočimo toj milionskoj patnji milionskih životinja koje se potpuno neopravdano ubijaju zbog krzna.